turagukengurukiye cyane mukama kandi niduhengeshanya gukengurukira urukundo rwawe gogo rwaduhaye kubaho turi kuri iyi saa turi bazima. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma kuko uri umwami w'ubuzima bwacu. Turagushimiye cyane kibirengeye kizima kuko nta kintu na kimwe twaburiye mu bubasha bwawe. Dawa wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubahwe rwose mu buzima bwacu. Ubwami bwawe nibuze buture mu mitima yacu kugira ngo buduture imitwaro yose iremereye imitima yacu. Amaraso ya Yesu Kristo nadutwikira abana bawe kugira ngo tugusenga nituze atakinsingita atamunkanyari atamubabara atagahinda atanununiye. Ububasha bwawe nibudukorere. Turaguhaye ikaze kuri uyu mugoroba mana mutima mweranda kugira ngo twigishe twebwe ubwoko bw'Imana tubone kwitegurira gusozera uyu munsi wa 11 muri uku kwezi kw'icumi dufise ibyiringiro ko hari umugisha uri ku buzima bwacu. Kaze tuguhaye ikaze utwigishe, kaze tuguhaye ikaze utwigishe, kaze tuguhaye ikaze utwigishe, kaze tuguhaye ikaze wigishe twebwe ubwoko bw'Imana tubone kumenya icyo dukwiriye gukora kugira ngo uyu munsi utubere umunsi w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko tugire Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Tugire Kristo usanga amahiye Yesu Kristo urukundo rw'Imana rube mu buzima bwacu. Ndabahaye ikaze muri inyigisho yo kuri uyu mugoroba turi ku munsi wa gatandatu itariki 11 z'ukwezi kw'icumi 2025. Basi uyu munsi nitwawusozera kuko tukiri muri ya misi 12 ya mbere itangura ukwezi ishingiye ku buhanuzi. Kandi uku kwezi ni ukwezi ko kuba mu buzima bw'ibidasanzwe bwa buzima tuvuga tuti naho akaruru k'intambara kaguma kavuga shetani igumitabaza abiwe bose bo mu isi nzi ko ataco ishobora kumbwira kubw'urukundo rw'Imana. Deja tuvugane ku bihe bishobora kunaniza umwana w'umuntu, ibihe bikuru bihora bigukorako, bihora bigukora ku mutima, bihora bitsikamira ubuzima bwawe mu gihe cyawe, kuvuga ibihe bidasanzwe ku buzima bw'umuntu. Mwumve neza ko igihe cyambere gishingiye ku isama ry'umuntu, sibyo? Isama ry'umuntu, ubundi isama ry'umuntu ni igiburya buzima. Muramaze kubona ko ecography ivuga ngo plus ou moins des semaines ngo niburi muri indwi zibiri. Aga ni kubera ko bataba bazi ku by'ukuri umunsi yabereye ko ovulation, umunsi yabereye ko iryo sama. Uwo munsi rero bataba bazi, uwo munsi bataba bazi uko wagenze, ni umunsi umuntu abatanguye kubwira ubuzima bw'umuntu. Ubwo buzima bw'umuntu burashobora kugukora ko bukakubuza amahoro bukakwambagiza. Ubwo buzima bw'umuntu kandi haciye imyaka 40 warabuvuyemo cyangwa 10 cyangwa ingahe warabuvuyemo ukakwambagiza kubera iki? Ujya mutima watera wa mama wawe, ujya muhabara wa mama wawe, ujya munezero wa mama wawe, byose byarakora ku uri uwe. Umwakarorero murana nko kwivuka rya kamfatire kuvuka rya Yosefu. Ivuka rya Yosefu ngo ajya kuvuka, Rakele nyina wiwe yari yarabaye ingumba.
mugabo ngo akigira nk'undwakazi ko agakundwa akazwa cyane kuri Yakobo. Mugabe igihe kimwe yandagaza kuri Yakobo aramubwira ati ndiyahura ndahwera utamaye abahungu kubera ikireye umurongo y'abasangira. Yakobo aramubwira ati nimba Imana itagwa abahungu genda bakuba. Akimubwira iryo jambo kubera ko yari umukunzi wiwe abararemye ijambo ry'ubuzima mu nda ya Rakeli, Yozefu arapfuka. Uri igihe cyose umugabo avuga amajambo ashingiye ku budangarwa bw'Imana akavugira mu matwi y'umugore wiwe burya ari ikintu arema mu nda y'umugore wiwe. Ariko kuko byakomotse kuri iyo revolte ya Yakobo ashingiye ku ijambo rya Rakeli, mubona ko n'ubundi kugira Yozefu abe integre mu muryango wa Yakobo byasabye imbaraga, byasabye ubutware bw'Imana. Yarangiritse nigera kundwa akazwa na bene wabo kubera iki yari imisozi ibiri. Yarangiritse baramwanga baramurya baramugurisha. Isamwa ryawe rishobora gutuma ukundwa akazwa cyane wangiritswe. Murabe muri umuna wiwe Benoni cyangwa Benyamini. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 35:16 ngo bava i Beteli baragenda, hasigaye urugendo rutari ruto ngo bashike i Efurata. Rakeli aribaruka ariko arabyara iyo nda ibanje kumugora. Rakeli aribaruka ariko abyara iyo nda ibanje kumugora. Igihe ariko arabyara bimugora, umwakirizi aramuremesha ati reka gutinya ugira uronke uwundi muntu. Ariko aracika imbere yuko gaca yita uwo mwana Benoni, ariko se uwo mwita Benyamini. Rakeli arapfa bamufuba ku nzira ijya Efurata ariho Betelehemu. Mwumva neza ngo uko Rakeli yagize umubabaro akumva neza y'umuhungu agiye kubyara, ariko akabona ko iyo neza n'ubundi iri kure y'umunezero wiwe. Niko yagize umutima wo kwita izina Benoni kuko yarazi ubuzima babanyemo mu ibanga ry'iwe kiri mu nda ye. Ariko Yakobo arabivuze ati yahagaze ku isi. Hari amazina bufishe mwiswe, amazina mutagize ne mutayibateye tujego bakamwe n'ubusa biroshe kubimukunda. Bandi ko zubako biroshe kurenganiza mu rugo. Bakari wabo biroshe kuhorana indekera ku mutwe. Iri zina kuba yarihinduriwe na se Yakobo, natwe turiko turasenga muri Kristo Yesu turahindurirwa amazina. Ugukura kwawe ushobora guhura n'ibisuka n'ibishobisho cyangwa ibisuka ubuzima bwawe. Gukura kwawe ushobora kugukuramo umugisha cyangwa umuvumo bivanye n'iki abo wakuriye iruhande. Ariko mu gukura nabi ntabwo bikuraho kuko mukwako nabeza cyangwa n'ineza cyangwa n'ibyiza, ahubwo uhagaze gute, wibatse iki, utegekanye iki. Ndaha rero turaje ku gihe cyacu. Uwo muhungu Benoni, umuhungu Benyamini n'umuhungu w'icumi na rimwe kwa Yakobo, niwe nshaka gufatira ko pondoropere. Benyamini yagize ibibazo aratanyagurika nyine arasanzara.
yatanyaguritse yari umunyamasezerano. Igihe cyawe kugira ngo ukibamo neza kare nabagiye ndi hari uburyo bwiza bwo gusenga ukumvwa n'ingoga ni gusengera mu masezerano, gusengera mu butabazi bw'Imana, gusengera mu bushobozi bw'Imana, gusengera mu nayenza abandi, gusengera mu gusenga ushingiye ku by'Imana yakoze ukamenya ko itarabanura ku butoni. Igihe cyose wumva mu buzima bwawe hari ikikunanije, hari ikikuruhije, ibuka ko ari amasezerano yo gutabarwa kuri twebwe. Kuko niyo utibuka ko ari amasezerano yo gutabarwa kuri twebwe ushobora guhusha umunezero wawe, ushobora guhushagirika. Umuhungu yitwa Yahabesi yarasenze aravuga ati Mana y'Isirayeli, isengesho rimuri yabaye byabaye 1:4 umurongo w'icumi ngo Yahabesi atabaza Imana y'Isirayeli avuga ati, iri jambo ngo Yahabesi atabaza Imana y'Isirayeli kubera ko yatabaje Imana y'Isirayeli ayo n'amateka ashingiye ku masezerano, nuko yarazi ko ari Imana y'isezerano. Yahabesi gishira mu mutima ko agiye gutabaza Imana y'Isirayeli yari yapfukamiye Imana y'Isirayeli. Nagira amabwire ikintu kimwe, iyo tuvuga ngo abanyisirayeli Imana mu byo yabajijije ngo harimo gusenga ibigirwamana, gupfukamira ibigirwamana, gusenga Bayali, gusenga Ashire, gusenga Tamuzi, gusenga mwibaza ngo nibibazana bashira imbere yabo gusa, ahubwo no mu mutwe wabo akabona ati kigishusho gisuka akacita izina, akabona ko cyo mutabara ngo kandi uko yakomeza kucambaza niko cyagirwasha kuri Yahabesi kwambaza Imana y'Isirayeli nuko yabona ko Imana yo kwa Kotsi atacari kumumarira. Ubwo novuga ni Imana datasenga burayimo mu gukurikira Imana y'Isirayeli yegeko nuko yabona ko Imana ya Seteri byabigirwamana bimwe babaza. Yahabesi atabaza Imana y'Isirayeli, Imana ya Kotsi arayicecekera. Nuko abona ko Imana y'Isirayeli hari igitandukanye n'Imana yo kwa Kotsi cyangwa iyo basenga yari. Yahabesi yaravuze ngo nukuri ni wampezagira. Ushaka gusaba umuhezagira utaroko uzumubaro uzana n'umuvumo ukagura intara yanje, ukuboko kwawe kukaba kumwe nanje, ukandinda inabi uzoba nkijije amagogo. Imana iraheza irangura icyo yasabye. Yahabesi yakoze iki? Yasengeye mu isezerano, yasengeye mu isezerano rishingiye ku bubasha bw'Imana. Uko amahitamo yawe ameze, uko wifashe uyu munsi, uko uhagaze ubu nyene,
nico kizoguha gusiga umurage kuri iyi si y'abazima. Rero niho dukura ijambo kubaka igicaniro no kubaka altari y'Imana. Ibi ni ibintu biza muri ekleziya, ibi ni ibintu biza mu idini ryabanje kuba mu mutima wawe. Iyo bije ubikuye mu idini bitara mu mutima wawe, cyane ubikure mu idini ngushiye mu mutima wawe, urananirwa, urabipfana, urabigorana. Niki kubaka altari, niki kubaka igicaniro cy'umwuka. Yatabaje Imana ashingiye ku mibereho yiwe, atabaza Imana ashingiye ku butunzi bwiwe, atabaje Imana ashingiye ku mibereho ya mugenzi we nawe, atabaje Imana ashingiye ku marangamutima yiwe, ashimira Imana ashingiye ku butabazi zo bimuhaye. Ibyo bintu no bifate. Imana iraheza yumva yuko amaze kumenya ko ari Imana y'amasezerano, irabimukorera. Tuzohirahire nguvuge gukunda gusenga utagira igicaniro cy'amasengesho. Ubungubu nk'ubu niba uvugutiriza mu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, narize ko umuhigo wo kunezerwa, narize ko umuhigo wo gutabarwa, narize ko umuhigo wo kubana n'Imana. Iki ni igicaniro cy'amasengesho. Ariko uwo muhigo iri zamu nuritanga mu indoto yawe, iri zamu nuryumva mu inyigisho, nuyishire mu ngiro, umuhigo wawe uzofekinza. Iri zamu nuryumva ukarotoza mu indoto, cyane ukarihanuza mu ikintu, cyangwa ukaritanga mu mutwaro, ariko nuwakorera umugisha uzoba uri kurafekinga ubuzima bwawe. Kubera iki? Kubwawe niho hari inzu y'ububiko. Ubundi Imana ifise urukundo ariko sinjyage. Ntabwo imeze nk'ubye kandi baza ko atanabyeyi benshi babyubahuka. Umwana ataca mu maze abwiye ati mwana wajewe agasimagiza unica maze. Ahubwo Imana ni nyakuri, Imana ni rubanura ku buryo bw'uko wowe wese ufise umwete kwirondera n'iki kiri umutego kwiyereka. Kugira ngo rero uvuge ngo ndi gusenga mu buryo bwiza bwo gusenga kandi Imana iranyishura, nuko wakoze icyo bita kubaka igicaniro cy'amasengesho. Icyo gicaniro cy'amasengesho nukizana ngo ni kwa mucereke yazoba wihenze, ahubwo buri munsi bw'uti ni sayi zoba ndi kugicaniro. Aho niho hatumye Imana ifata imvura ikavuga ati aho yari yapfukama ndahatse. Imana ikabitse iti sizere abariko mu ijambo ry'Imana, sandwi abariko mu ijambo ry'Imana. N'ubu umwanya munini kuba ikintu kinini kizokora n'inzango byange kugishitsa, ni kibe gito bikunde kugishitsa. Umugabo yitwa Eliya yigeze kubaka igicaniro cy'amasengesho, agera ku rwego afata imvura muri sare bose barayibura, sigara ari wenyene. N'umupfakazi w'Isarefati barafise agafuga ke arahigunduka ingo agacumbire mu nguni, kandi barafise n'umukozi w'amazi yo kunywa. Isigwa ko yari watoranije.
igicaniro cy'amasengesho ciwe aho yari yaracubatse ngo hari hamaze kugira ikimenyetso cy'uko hari umuntu apfuka mu wasenga. Ndagomba mbaganirize gatoyi ndabwire ko kubaka igicaniro ni guhamagara ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Iyo uvuze uti zamu runaka nzigwanzo ndaryumviriza ukabihiga ko umuhigo ukabifata ko ingingo ukabifata ko mwanzuro uwo wamaze kubaka igicaniro cy'umukama mu buzima bwawe. Kubaka altari y'ubudahangarwa bw'Imana ni gutunga ubuhamya mu mutima wawe. Uyu mugabo yari uri kuraba mu bami ba mbere yarigeze kubaka igicaniro ariko arasangangura ikizira muri Israel kugira ngo imvura ize. Hari amajambo Eliya yavuze aravuga muri bami ba mbere 18:30. Wowe ushaka kubaka igicaniro kigirana wowe ushaka kubaka igicaniro cy'ubutabazi, ushaka kubaka igicaniro cyo gukugwa kwa gacinyizo, ushaka kubaka igicaniro cy'ukwemegwa imbere y'Imana, ushaka kubaka igicaniro cyo gukurikizira ku muryango wawe, ushaka kubaka igicaniro cyo kwirukana icaniro ku buzima bwawe. Ibyo ni byabihe duhabwa n'ivuka ryacu, ibyo ni byabihe duhabwa n'ugukura kwacu, ibyo ni byabihe duhabwa n'ubuyabaga bwacu. Uyu munsi nimba ugomba guhindurirwa amateka, hari icyo bita kubaka igicaniro cy'umukama. Iyo tuvuga kubaka igicaniro cy'amasengesho tujya muri rozari, tujya muri ruwandi, bari tuvuga tubatse igicaniro cy'amasengesho. Nongera ndabwira ibintu bikeye bigize igicaniro. Ntabwo ari igicaniro kuza ngo urapfuke baragirane. Nusenga Imana ikaba itazi ubutunzi bwawe iyo buja no kugene gukora. Nusenga ukaba Imana itazi ingene utunganya umwanya wawe arakajagari gusa. Nusenga Imana ikaba itazi ingene uvuga amajambo yawe isoko aho yakura buryo yiyoboza inzira. Nta gicaniro cy'umukama uzofise nuzobyaza umusaruro uzokwa mugomba gura ibisabisho byonyene byange kubyaza umusaruro byange kugira impinduka mu buzima bwawe uri muri bwa buzima nyine bwo rutereretse. Mweri yabwira igihugu cyose ati ni munyegere, vuga ngo hariho kwegera. Ni Eliya ariko aracana uku nugushira ubwoba, uku nugushira amanga ntako mwariko kandika. Dushobora kubaka igicaniro cy'amasengesho, igicaniro cy'umukama ogifise ubwoba. Kenda bahakora itite ni guca mu gitwara gushira ubwoba ni munyegere. Harimo umwami Akabu, harimo umwami kazi Yezebeli, harimo abahanuzi babaya hari amajana 4, harimo abashira amajana 50, harimo abahoze arabahereza nkuka baragize ubwoba barataye wakuba ubasigaye bisumita basigaye begamiye Yezebeli mukaka umunyasidoni kazi. Ni munyegere. Ukugushira ubwoba siko kubaka igicaniro, no, ni integuro yabyo. Kuko iyo ujya kubaka inzu urabanza ukipanga. Igihugu cyose kiramwegera, igihugu cyose kiramwegera hari akaburungu. Kuba igihugu cyose cyaramwegereye harimo igitinyiro. Iyo tabwo bufise gutuna turiya Imana iguha igitinyiro, kandi igitinyiro cy'umwana w'umuntu bisigura icubero cy'Imana. Kiretse utinywa kubera ikibukora, iyo utinywa kubera ubugome bwawe, iyo utinywa kubera inabi,
umva ntidushaka kuvuga ngo abaza ari imboregwa shaka kubita umugore agatangura kwinyegeza abana bakinyegeza bagaceceka aho kumenya ni nta ntusanganirwa n'abana ngo tuvuga ngo nigitinyirijo ngo n'ubugome yumaze gushira ubwoba Imana igushira ko ubudahangarwa bwawe yongera kubaka uruhimbi rw'umukama rwari rwarasambuwe murumva ko rwigezeho we nakubwiye niba wumva uti jewe ngezwa ahantu ndundumiwe n'imibabaro ndundumiwe n'agacinyetso ndundumiwe n'indotombi ndundumiwe n'ubukene ndundumiwe n'ukuburirana ndundumiwe n'ubugoma ndundumiwe ngwino ongera usane igicenero cy'umukama cyarasambuwe byumvikana kwa afise formulaire byumvikana agire conforme à l'original y'icari cyarasambuwe cyasambuwe niki cyasambuwe no gusenga ibigirwamana cyasambuwe no gutakaza itegeko ry'Isirayeli tibazosoye kubahenda ngo abo bantu bigisha amafaranga reka ndagacishemo gato y'umurumuna wanje ndazinyigisha ndazikurikirana amazimisaloti ndeto zo mu maeglise yiwawe rero bikanangaza gose nkiyumvira ngo nuko kuntu baguma bahindagura amadini baca kubatiza mu madini atandukanye mugabo ngabanzi kwico kintu twakiganiriye ko asa n'uwejeje kuri ico impamvu zo kuja mu madini hari umuntu uganiriza ukumva ko Imana ubundi ntikorana n'ibishobisho byacu ikorana n'imyanzuro yacu kumva ko atacimana mu ciheje rero niho uno munsi namwajije no munsi nyene sangwi no munsi mu gitondo awugira indoto ziyo arambye ati kugera generoso ngo arose pasiteri wiwe yarose president w'Indeshime Evariste uwo president son excellence ari ngo yicaye mu kibanza muri eglise wajya mu kibanza pasiteri abayicaramo mu isengero wawe yari yicaye mu baririmbyi yari yicaye mu baririmbyi ngo nyene ari fiere pasiteri nawe ari nkake bukeye acarota mugabo ngo acabona ngo umuhungu bakiriwe rimwe muri eglise ngo wari karigisha ijambo ry'Imana bukeye na acarota pasiteri wawe yicaye mu president yicaye cyarambwa ni kimenyetso cy'uko pasiteri wanyu arashigikiwe n'ijuru buryo turiko turigisha ijambo ry'Imana iyo muyoboye inama z'Imana mugwe mwabongereye mutira ngo n'umwongere mugwe mwabongereye ngo mwabisigira iyo muyoboye inama z'Imana Imana irareka avuga ati wabonye bana banje ndacyafise amasamba ndacyafise abambasade ndacyafise ibyari hogaje Imana ngo ikayinezera nukumeze cyuko pasiteri washigikiwe n'Imana acaratangara cavuga ati hari ukuntu pasiteri amazimisi ngo twigishe by'amafaranga ngo havuga ngo ibyo mugira ama anniversaire ngo jengeneye ngo gato yande ya Ferabeto nukuvuga bariko bubaka eglise ngo rero ngo je nagaze kugiye mbona pasiteri adashaka kwigisha atavuze amafaranga ngo ndavuga Mana nyereka ukuri mu pasiteri n'ukuri ko bavuga amafaranga Imana yamweretse ati nuko umva kwibwiye abimbwiye yatangaye ndamurotore bundi mu ndoti Imana ibaho ubuzima kandi ibamara inyota ibaho ibibasho inyishu ibibazo byabo niki nagira niko ndababwiye timuzo kwigera mwiyumvira ko mushobora kuba ku musozi wo gusengera ngwe mu muvukano runaka ngwe mu idini runaka uri mbundeke yo nga ubutunzi bwawe Imana itazi ubujani gikunda ndigikundi gicano cy'amasengesho ntikibaho ku munari gicacu kandi murumva ibyo hane basaba si bya 10 no ni bwa bwigora bwasaba ati cyo mukamba 9 kuri 10 na musikana kimwe twubaka ingoro mukamba bisike Imana bakorera kandi abifitiye uburenganzira ndabarahiye hari pasiteri cyo gusa n'aburenganzira ndafite afite uburenganzira nzosome mu banyefezika wabyo Eliya yakira amabuye 12 akurikije igitigiri cy'ibisata bya bene Yakobo we umukama yari yashikirije ijambo avuga ati Isirayeli zo bizina ryawe murabyumva yakiriye amateka yakira intandaro y'ukubaho kwawe igisakuru cyawe kibi iyo utitandukanije naco gikorera ku buzima bwawe
Eliya kugira ngo igicaniro ciwe gikundike abanje kwibuka ati turi umuryango w'Isirayeli dufise Imana y'Isirayeli yabonetse gute iyo Mana ni Yakobo yagwanye n'umumarayika ni Yakobo yagizene Yakobo Imana imwita izina Eliya aravuga ati kabisa acaribuka yuko muri Yakobo imiryango Imana yari yamubwiye ko ari 12 ibamuhara abangu 12 bavutse ku bagore 4 abimete 2 n'inshoreke 2 inshoreke zavye 2 warafise umuvumo w'igisokura byara 2 Rakeli ariko uwari yarangiritse mu bwisi ariko afise umwete ukurondetse Imana mu masezerano yayo abyara igitigiri 7 batandatu b'abahungu n'umukobwa Dina ari we Eliya kugira ngo uruhimbi kugira ngo igicaniro gikundike Eliya banje kugira iki Eliya banje kwibuka amasezerano nta muntu ashobora gusenga neza nta muntu ashobora kugira igicaniro cy'amasengesho yinubye ikindi Imana yagenye kandi Kristo naravuze ngo mu mategeko Musa yashinze nta na rimwe naje gukura ahubwo naje kuyasingiriza no kuyanogereza nta numwe ashobora kugira igicaniro kiza mu buzima bwiwe yirengagije Imana yashizeho Imana yagenye nta numwe kubera iki Imana yari yahinduriye izina Yakobo Eliya ni nkuko avuga ati natwe duhindurira izina uyu munsi dukore kwa kagashinyaguro icyo basokuru bari barataye bakicamo kabiri bagatandukana Eliya banje kubunga abanje kubazana ari 12 azana amabera avuga ati Kristo ni wewe avuga ati buye rimwe ni umuryango wa Rubeni irindi buye ni umuryango wa Simeyo irindi buye ni umuryango wa Levi irindi buye ni umuryango wa Yuda irindi buye ni umuryango wa Gadi irindi buye ni umuryango wa Gadi ahama bandanya mugeze kuri Zabuloni na Yosefu na Benoni havuye Zabuloni hazoza Benyamini na Yosefu imbere ya Gadi hari Asheri bandanya abuzemo batatu mumbuza Nefutali okay uko kubanza kunga umuryango w'abana b'Imana ni wewe w'umubiri ubanza kuvuga uti kiri neza n'igiki ushobora kunga mugenza nawe utiyunze Eliya yarahagarariye isezerano ry'Imana isengesho ryose ridashingiye ku isezerano rishobora kutakubyarira umusaruro ngo Eliya yakira amabuye 12 akurikije igitigiri cy'ibisita bya bene Yakobo we umukama yari yashikirije ijambo avuga ati Isirayeli zo bizina ryawe akoresha ayo mabuye yubakira uruhimbi izina ry'umukama hanyuma yimba umugende ukikuje ugo ruhimbi wojamo n'ingero 2 z'imbuto agerera ko inkwi murumva ikintu cyambere ashitseko yabanje bwa mbere aregeranya abantu arashingira nayo Imana biragaragara ko afite ubudangagwa nakabari akabo aremera regera arazana igihugu cyose kiraza Eliya abanje kwibuka ko Imana ari Imana y'imiryango 12 si Imana y'abakire si Imana yago ni Imana y'umukristo wese yisobanukiye Eliya azana amabuye ararepresenta aribuka yuko Kristo ari urutare sibyo rudahingama rutameneka rutagirana hama arakora igikorwa cyo kugira ngo yereke Imana ati Imana nawe gusema gafe we aravomesha amazi yimba umugende kugira ngo icyaje gukora kije kugira ubuhamya bw'icyakozwe ngibi rero byo akoze ngibi byukane kugira ngo ugirene ushiye kubaka igicano cy'amasengesho bansube wewe urere kuvuga ngo nabishoboye hari abantu murondera Imana mutwe mushoboye kwigisha ugahembwa 500 cyangwa 600 ukagera nta gitangaza kirimo ariko hari gitangaza cy'uko Imana ikurinda kugwara kugira ngo muri amafaranga ntiwivuze ukomeze urondera ibyo kugira ngo icambere yakoze yageretse kwiye tugomba turondera ibintu bigaragara bigufasha kubaka uri igicaniro cy'amasengesho igicaniro cy'ubutabazi igicaniro cy'ubutabazi cy'uguhindura amateka igicaniro kiguhagarara mu gihe cyawe inkwi ni ku ubundi n'aya masengesho yawe inkwi
nuko kwiga ijambo ry'Imana kwanyu. Inkwi nuko kurondeza. Inkwi nicyo cyakozanye muri muvukano wa studio ya restaurant Komera Kristo n'ubuzima. Inkwi ubundi ziva ku giti. Hari zikorokera hasi bagatoratora. Hari zimatana n'igiti bakazorinda kucicira bakagisatura. Burya Kristo arigiye biba ngombwa ko atanga ikimenyetso, akora igitangaza kugira ngo twemere ijambo ryiwe. Inkwi arigiye biba ngombwa kurira ku giti ukazikwega. Muri Bukazaki yari yumvise amakuru ngiye inkuru ziza Yesu Kristo yanditswe na Luka mu gice cya 19 ku murongo wa 2 Zaki yeriko. Inkwi ni umutima wugurura ukumva ko ari ahantu hova inyigisho runaka, hova ingingo runaka, hova inyigisho, hova ijambo runaka rigufasha kwegera Imana. Izo ni inkwi. Eliya ngo agereka kwiga. Utaba ufise inyigisho ishingiye ku ijambo ry'Imana, utaba ufite umwesha w'umugisha ashingiye ku buhanuzi, izogwanikira. Yongera avuga ati agereka kwinkwi. Ya mfizi ayicamwe ibikenye, kubera ko imfizi yayiciyemo ibikenye nishikara. Ubundi ugiye kuraba n'abatavuze hari aho muzobibona, ugiye kuraba imfizi nishikara mu Imana. Kwicamwe ibikenye mwiki ni nko gutandukanya igihimba n'ikindi, sibyo? Hariyo tubwiza kwitandukanya nabyo kuko ubwacu tubishikanwa arimo ganeza kuko Kristo niwe yitanze ku mwuka rimwe rizima kandi yitanga ku mwuka nzima. Ibiro tucagaguye tukabishira ngani hano uvuga uti ko biri kose ari wanita umubabaro uyu munsi mwiye ko wanita umunezero, ari wanita uyu munsi mwiye ko ari wanita uyu munsi mwiye ko gutandukana. Ikindi naco ku bakozi b'Imana, iyi mfizi yatandukanije mu bikenye n'iki, ya maturo y'abakristo, ya mitwaro y'abakristo ni mu buryo bubiri. Ya maturo n'imitwaro wabwirizwa kubipartage ukabwira Imana ati Imana ikinda gishoboye, kuko nk'ubu ni wogenderwa n'umuntu ashonje ucuja kumusengera banza ukamugaburira. Tiwogenderwa n'umuntu agenda gusa gucuvuga ngo ngiye kukubwira ku musozi mugabaniriza impuzu. Arakubwira ati muganga yarambwiye ko amuntu 50,000 yoca mvuga muha kuvuga ngo ndakudugiye ku musozi kugusengera muha 50,000 agende kwivuza. Mutse mu bitandukanye. Hama kandi ikindi naco kumenya neza yuko udashobora ko ibi bikenye mu bwumviriza by'inyimfizi. Ntushobora kubura umuntu n'umuhesha umugisha uzi ngo umukuru w'abandi kandi baserukira mu buryo bw'umwuka uri umugome. Kuko ryashima Imana ku bwawe abashimye Imana ku bwa community. Kuko nubu kibayeho ku bwawe nubu kibayeho ku butunzi bwawe ububayeho ku butunzi bwa Imana yagusize imbere ngo nibumva ijambo ryayo rinyuze muri wowe wibaho umugisha ku bwawe. Ko Bibiliya ivuga muri Zaburi 42. Murumva banza rero ube wowe isuzu urabe ku bwawe ruhande bige nico bisigura kigikenya. Hariho inkwi sibyo, akabaho igikenye chimfizi acawe mu bikenye bitandukanye ngo ayirambika kuri izo nkwi sibyo. Nukuvuga cyuvuga ati Imana naragusenzura amareka nanje mu wundi, Imana naragize ni kwa kugira umutima wagutse ukwirwamo abandi. Ngo avuga ati uzuza amazi imibindi 4 mweze muyasuke kuri iyo nkuka no kuri izo nkwi. Yongera avuga ati nimusubire ubugira kabiri, barasubira ubugira kabiri. Arongera avuga ati nimusubire ubugira 3, barasubira ubugira 3. Amazi akwira ku mpande zose z'uruhimbi kandi na wa mugende bawuzuza amazi. Ibi ni nk'ubuhamya kuvuga uti je mva bimwe tuvuga ngo ndashaka kubona uwankunze witanze ku musaraba, ndashaka kongeza inkomezi kugira ngo mbandanye urugendo biguma canke byoroha. Ni Daniel Mugobo gwina ni ba Mishayeli mu itanure ry'umuriro. Ni hahandi uvuga uti ego nemera ko Imana imbona kandi rikomera. Umva aragira ati uzuza amazi, wowe ariko agomba guhamagara umuriro abwiye ngo uzuza amazi. Nivuga ni ibintu bitatu. Ni wewe w'amasengesho ufise isezerano usengeramo kandi urisobanukiwe kandi urumva yuko wamaze kwamamaza ko Imana igira neza, Imana ari mutananiko aho uri kugira igicaniro cy'amasengesho. Si uvanga umuntu akubisa yungu umuntu ngo ari ibyengo umuntu ngo aragizane ngo umuntu arenze ibigo ngo uciume nibanga ubukristo bwawe buba bwa fake. No ngo amazi akwira ku mpande zose
Eliya aregera mu gihe cyo guhereza ishikano. Murumva aka kantu rero mukaraba ngo mu gihe cyo guhereza ishikano. Aka kantu mu gihe mwibuka ko twavuze ngo ibihe bikora ku muntu bikamubuza amahoro cyangwa bikamutandukanya n'amace bikamufishwe. Ibi bihe mu gihe cyo guhereza inkunga. Hari abantu mutanzi byagiye gusengera. Uzinaza kuno musi wabenzwe watawe. Ejo ni ngombwa saa sita z'ijoro byuko uvuga utuwiteka mirindi sezerano. Uzinaza ko wapfakaye. Uzinaza waradepoje urakora ikibazo urajya gukora interview. Baba hagazi bose nabo bakwima. Ejo genda usabira indi sezerano gukora amasezerano atarayawe. Saa sita z'ijoro byuka ni yamazamu umunani. Iyo barondeje umusuma wandi wiba mugabo iyo barondeje umusuma imisi yose bagaruka kuri wewe. Akantu kose kabaye ibyago byose bikorokera kuri wewe. Genda muza mu byo hagati ya saa 9 na saa 12 ugutsikira ciza ku buzima bwawe. Niwo gucirirwa kwiteka. Waragwanye no kugane wowe usambanya ibira. Ugwana no kugane wowe bakwikinisha bira. Ugwana no kugane wowe bakubesha akaboko bira. Genda mwizamu byo hagati ya saa 12 na saa 3 uzure mutima mwera duhindura ibitsi. Ufisa gahinda makuba yawe wari imyenda n'umugabo wani wokoka kumubwira. Ugi imyenda umugore wani wokoka kumubwira. Parcela ugomba gurisha mu ibanga umva kwirevolta. Genda hagati ya saa 6 hagati ya saa 3 na saa 6 tukirima. Ubuzima bwo mwibanga ndiko ndakubitika ndiko ndagoka sembo none bwira uzovyumva asazo mwipazo vuga ati ndimwangusha. Ufise abana bawe n'indaya. Ufise umugabo n'imborego. Nta numwe agutahura mu gusenga, nta numwe agufasha mu gusenga. Genda mwizamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 ubwira Imana uti ndabizi ko umugabo wanje ari umwana wawe ko ari umusambanyi nawe arakunanije nje ngo twakirana umusaraba. Ni rya jambo ryande ni rya jambo rya Nicya kiganiro cha Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba bona Veronica Mwiranda. Kristo ntiyaravuze Veronica yamaze avuga ati umwana wa mama wanje araba yaturagatambara mwanagura Kristo yishushanya mu maso avuga ati shushanya mu mutima wanje. Kijya nigisebo n'umwanya wo gusabira bawe bamenje badekora vuga ati byaga imwe bumenya ko ari umukobwa wanje simpfuye. Bitabitubako. N'ibindi. Ubizi neza ko iwanyu mukenyuka ni mu mara kabiri. Na urondera ngo aronge na ubyara ngo aheke. Ni urujaguye ku mwana wa gatanu ubugumba bwanje kukwandikira. Inda zabanje gukora guhiga. Genda muzamu byo hagati ya saa 12 na saa 3. Ya saa 9 na saa 12 ejo ukiganda. Ubwira Imana uti ndakanye mbera nko mbera umuhoza nk'ababigisha bema usange mu gahinda usange mu mabara usange mu kuye usange mu gutakaza ububasha uzi kukunda kwiye uzi kufite imikosho ufite inyatsi genda hagati ya saa 9 na saa 12. Warana majina gusambanya. Ura mu ndoto z'urupfa yake. Ura n'umubabara ijoro rikitse ubutanguye kuri. Ni ugize ibyago nta butabazi uronka bwihuse. Benda mwizamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3. Ndagusigiye mu gihe saa 3 na saa 6 yabicurishira. Ngo mu gihe cyo guhereza ishikano Eliya abikoreye mu gihe cyabo. Mwibuka abahungu babiri uifura ya Aroni n'ubuheta bwa Aroni babikora ko ababyumva ntibabikora uko Imana ibabwiye. Imana irabadihisha umuriro barawera hasigara amakanzu urazi gusha umubiri wawe ugasha ikanze gasigara. Usengera mu gihe musaba mu gihe cyo gushima. Mukidodomba mu gihe cyo kugirane cyo kwambaza Imana. Ngo mu gihe cyo guhereza ishikanwa umuhanuzi Eliya aregera avuga ati Mukama Mana ya Aburahamu Isahaka na Isirayeli uyu munsi nibamenye ko wewe uri Imana ya Isirayeli nanje nkaba umusabyi wawe bamenye kandi ko nakoze ibyo bintu byose kubw'ijambo ryawe. Mwibuke muri Yohana 11 mu nkuru nziza Yesu Kristo yavuze Kristo agomba kuzora Lazaro yarangamiye ijuru avuga ati dawe
gushime kuko wamunyumvira kandi wamunyumvira wumvuze gutyo kugira ngo bimeye bose ko ari wowe. Ashimye Imana y'Isirayeli, avuze impamvu yishimye n'impamvu agira kore. Aciye bugufi aravuga ko ininazwa umurimo igikorwa ari iby'Imana. Bakundwa b'Umukama, mureke kuza musogongera kubitaribyo, mureke kuza mupancerikisha amasengesho. Nongeye kubabwira ngo nimubwira Imana y'Isirayeli ko ibyanyu byayangaye izobibogora. Usengera mu gihe cyo umwanya ntagombye kumenyekana wenyine ubwiye, agombye kwamenyekana Imana. Ngo nunyishure Mukama nunyishure, maze abantu bamenye ko ari wewe Umukama Imana, kandi ko ari wowe nyene utuma imitima yabo yisubirako. Aranavuze intego yo gusenga kwiwe. Tugenda muri bya bisabisho byawe, uraba intego ukoresha mu gusenga kwawe. Ani wari ubwenge, aho niho wari ubwiga, aho niho hari ubwanga. Ubwo nyene ngo umuriro w'Umukama ururuka uri gita yankuka, zankwi yamabuye ibivu ukamya na y'amazi yari mu mugenda. Igihugu cyose kibibonye gikubita inkoro hasi kivuga kiti Umukama niwe Mana, Umukama niwe Mana. Eliya babwira ati nimufata abantu z'ibikigirwamana cyitwa Bahari, ntihagire n'umwe muri bo atoroka. Nuko barabafata Eliya bamanukana ku mugezi wa Kishoni aba nigiraho. Muzohonya abasibanyu, muzokwitandukanya n'ibyago, muzokwitandukanya n'ubukene, muzokwitandukanya n'iminaniro. Niyo mwagira iki? Niyo mwubaka igicaniro cy'amasengesho. Honye niyo mwubaka igicaniro cy'amasengesho, muzitandukanya n'abarozi, mwitandukanye n'imivumo, kuri kizira mu gihugu cyanyu, kuri kizira mu mibiri yanyu. Ubundi igihe cyanyu yari yahagarariye neza igihe ciwe. Igihe cyanyu nimwagihagararira mu kwirabira mu bandi. Iyo yari yirabira mu bari hariya hakurya Galadi ntibyari gukunda. Yarahagurutse avuga ati ndi Umwisirayeli, arafite ishuba arahatse. Reka kwirabira mu cyuri, irabire mu bubasha bw'amasengesho uri kurakoresha mu gusenga kwawe. Isobanukiwe, umenye ko Imana ariyo mukiza, ariyo mutabazi, ariyo murengezi, ariyo murenganezi. Isobanukiwe, umenye ko Imana ariyo bubasha bwo gutabarwa kwacu. Isobanukiwe, umenye ko Imana ariyo soko ry'icyubahiro. Niba uzobusenze neza. Eliya asengera muri ndi zina na rimwe yari kurindira kubera abantu zibaba yari muzosome neza. Ngo arabye arabwira aterega Imana zanyumvira zirasinziriye, abamwike baguciye mugirire. Bakundwa bo Mukama ko musenga kose, Imana bamubwira mushira ubwoba, muhabwe igitinyiro n'icyubahiro. Mwige guhiga imihigo, mwige kugendera ku ngingo, mwige gufata umwanzuro, mwubake igicaniro cy'amasengesho. Niyo igicaniro cy'amasengesho gitandukaniye na altari. Ubundi biravuga ngo hafi y'uruhimbi rwawe gweranda. Altari ni imiberanire yawe n'abantu bagenzi bawe. Iyo ugize igikorwa cy'urukundo runaka, guhaguruka ukajya kuraba abagwayi. Iyo ugize igikorwa ukavuga uti muri uwo muryango bararaba abagwayi, bararaba imfubyi, baragize igende altari. Kuko ubuhamagaye Umukama ngo aze kuba hagati yawe n'abo bantu ukoreye kumukisha hafi y'uruhimbi rwawe Mukama. Kandi igihe cyose wubatse altari haboneka icyama, haboneka ubutabazi, haboneka ubudahangarwa bw'Imana mu buzima bwawe. Niyo mpamvu iminwa itanga ihora hejuru y'isaba.
kandi niyo mpamvu umukristo atagira umurimo w'urukundo udakora n'akarya kandi no gusenga kutagira iki bikorwa kuba kwarapfuye. Altari ni kigaragara ukora kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ntugikore ngo wiyerekane, ahubwo gikore uzi neza ko so wo mu ijuru abona n'ikirahihishije akimenya. Twumvikana ko twadushikana twatwigoro. Ubundi nk'ubu uye urimo muri Komera Kristo ni muzima, ushobora kubaho utagira igicaniro cy'amasengesho muri Komera Kristo ni muzima, utagira na altari yawe. Kandi ushobora kuba ufise igicaniro cy'amasengesho utagira altari, kandi ushobora kuba ufise altari utagira igicaniro cy'amasengesho. Ibyo byose ni ubupfu, ni intambamyi ku migisha yawe. Wari ukwiye kuzura n'Imana. Babara mugenzawe kuko ufise icyo umubabarisha. Ejo hari igihe uzosanga umukene cyangwa umwana wa mukene cyangwa mugenzawe. Kunda Imana, ube mweranda, uharanire kuzura nayo, kuko ejo hari igihe uzosanga igutabaye mu gihe utari mutenzo gutabazi. Ndabashimiye, Imana ibamugisha, Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara, Imana ibahore imbere kandi bahice imitima yanyu yipfuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.